bisimillahi irrahmani irrahim darsu min arana on ni e nder nde ɗo deftere matine din en naɓay taw ha ko hatteten ɗon yirtoɗen noon yanñin ha faamo ɗoni en ala yanñide taw fii ha wonɓe jentade on yo heɓuno rewtere harno newri e ilam andu rahimakallahu yo Allah yurmine annahu no ko woni yajibu no waɗɗi alayna e dow men taallum andinagol arba masaila masalaji nayyi lamɓe nayyi al ula ara nun ɗum al ilmu ko gandal wa huwa ɗum ma'rifatullahi ko andugol Allah wa ma'rifatu nabihi e andugol annabaji Allah o wa ma'rifatu dinil islami e andugol dinil islamu bil adillati hara ko wondude e dalil kadi athanis ɗimmun ɗum al amalu bihi ko gollitirgol gandal ngal athalita tataɓum ɗum adda'watu ilayhi ko noddugol e diina kan nodda e gandal ngal arrabi atna ɓum ɗum asabru ko muññagol alal ada e hoore lorra fihi e muɗum wonɗo e mum waddari dalilu on qawlu ta'ala ko konngol Allah towɗon bisimillahi irrahmani irrahim en fuɗɗori inde Allah wal asr Allah on wodiri jamanu innal insana no neɗɗanke lafi khusrihi mo e perdi illa alladina si wona ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe watawa sow ɓe yamodiri bi haqqi gonga watawa sow ɓe yamodiri bi sabori muñal qala shafi'i imamu safi'i o wi'i rahimahullahu ta'ala yo Allah o yurminmo o wi'i law ma anzalallahu haysi Allah jippinano hujjatan hujja haysi Allah jippinano hujja go ala khalqihi e hoore tagore makko nden illa hadihi surata si wona nde ɗo sumore lakafatuhum nde ɗo tu yonaynoɓe lakafatuhum nde ɗo yonanaynoɓe haysi Allah jippinano hujja o hujja si wona nde ɗo yonayno hakke ko tawi nde no timmi wa qala al bukhariyu imam bukhari wi kadi rahimahullahu ta'ala yo Allah yurminmo o wi ka deftere makko ka jujuul awwal ka page 45 o wi ɗon babun dambugal al ilmu ko gandal ngal qablal qawli atti konngol wal amali e golle waddalilu dalilu on qawluhu ta'ala ko konngol Allahu towɗo on fa'alam andu annahu ko woni la ilaha ala reweteɗo illa Allah ko ina Allah wastaghfir li dambika insinano junubaji ma ɗin toro Allah yo yaafoma fa bada Allah fuɗɗuri e nder oɗo aya o fuɗɗori bil ilmi gandal ngal taho ƴaɓulal qawli ko adi konngol ngol wal amale e golle ɗen tayle imam Bukhari no marɗo dalilu ko o wi ko wonde ko gandal ngal atti golle ɗen konngol ngol e golle ɗen si hiɗa faala woldugol angele ma kiriyon fo andinoɗa taw si wowla si hiɗa faala dogingol oto fo andinoɗa taw ko honno oto doginirte si wuwa si hiɗa faala moƴƴintingol mutu fo ekkitoɗa taw si moƴƴintina donc hara en andi si hiɗa faala rewde Allah fo anda ko honno rewirta Allah taw si rewama no mi nana yimɓe no wowla no hadis kudusi mi nana yimɓe no wowla fa'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni andelan ko adi o rewdelan si on andalan ko honno rewirtollan nani ɓe no wala sellugo adi si on ko Allah andi donc haray yimɓe noon joni yaññe ɓa ɗum ɗo na hawjere ni ɗum ɗo koye jangge faame moƴƴe joɗɗinen haqqille men ɗen anden ko honɗum nde e wowli ɓa e nana yimɓe ɗum no sabota masini dini kadi joni no woodi koye sabotaɓe ɗum no woodi sabotaɓe ɗum kono hara ɓe anda koɓe jotti joni saabu nde ɗo ko e gonga noddata ko e sunna ko ɗum waɗi yimɓe ɓen sabotude wota jaɓu ɗum an tawa eɗen bisimillahi rahmani rahim haray golle ɗen fof no haani ka fuɗɗore inde Allah ko ɗum waɗi karama ko jom fuɗɗorɗo inde Allah o wi bisimillahi rahmani rahim kala gollal fuɗɗangal tawina inde Allah ngol fuɗɗori haray ngal gollal ɗon ko taƴugal donc hara o wi e ilam andu yo siɗɗo ko yetundeɗo etade ko fiya juɗɗin haqqille ma ɗen moƴƴa to rahimakallahu o du'animata o inni yo Allah yurmina wi amin rahimakallah yo Allah yurmina o wi andu honɗum andu annahu no ko woni jento dey yajibu alayna no waɗɗi e dow me en min wo an wo o ɗaawo no waɗɗi e hoore men en fof yo siɗɗo no waɗɗi e hoore men ta'allumu andugol arba masaila masalaji nayyi lande nayyi no ɗo no waɗɗi en andugol ɗeɗo nani
en faami kay joni noon al ula aranum ɗum al ilmu ko gandal no waɗɗi en fof janngugol wallahi no waɗɗi en janngugol ko ɗum gandal ngal no mari qualité ji no waɗɗi en fof janngugol annda ko homboni Allah no waɗɗi en fof janngugol annda tawhidi annda sirku ɓa ko sa anndi tawhidi annda sirku ko sa anndi sirku annda tawhidi kono tigi ɗin ko liddi mum andirte ko jemma on holli har ñallal no woodi no waɗɗi en al ilmu anndugol janngugol wa huwa ko woni janngugol maarifatullahi ko anndugol Allah no waɗɗi en anndugol ko Allah annda kadi ko homboni gonduma e Allah annda jeyal makko ngal e dewal makko ngal e yimɓe makko e sifaji makko ɗin no waɗɗi en wo maarifat nabiyi e anndugol annabajo Allah no waɗɗi e janngugol siira annda ko homboni nelaaɗo wa maarifatu diine l islam e anndugol diine l islam no waɗɗi en anndugol ko honno neɗɗo lootorta longal ko honno salligorte ko honno juulirte no waɗɗi en anndugol ɗum bil adillat hara kadi ko wondude e dalil hara ko ƴetta ɗum ka deftere Allah e ka sunna nelaaɗo e ka pottal karmakoɓe ɓen a thaniyatu ɗimmun ɗum e ko waɗɗi en kon al amalu bihi ko gollitirgol ko jangi kon si tawi neɗɗo jangi o huutorani hara no wayi wasi ɓanndu no waali ndu alaa wonki no wayi wasa aawi leggal ka ngesa ma ka naakoma leggal ngal rimaali hara nafi hay nafaani donc gollitirgol ko jangi ko si en jangi en gollitira hara gandal ngal wone sabu en nange laaro Allah dande yo Allah waɗu gandal men ngal hara ko hujje wonande wona hujja e dow meɗen jangen gollitiren ɓuri hewde ko yimɓe ɓen hannde ko janngol wallina a tammun ɗum a da'watu ilay ko noddugol e muɗum da'wa on noddugol haysi ko aya gooto waawɗa anndina ɗum noon goɗɗo wota a fuɗɗo yahugol janngol ɗo haa gayna an a heɓaal mo ɗaɓorɗa arrabi naya ɗum e koko waɗɗi en asabru ko muññagol alal ada e hoore lorra fii e muɗum sikki o ala sa wi a nodda yimɓe ɓen woɓɓe yennete woɓɓe piyete woɓɓe añete woɓɓe sabotete kono ko ɗum wonɗa muññade e fii muɗum surtout si ala goɗɗum surtout si ala kono muññu waddalil dalil on qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗon bisimillahi rrahmani rrahim dalilu ko tindini o koko ɗiɗo piiji nayyi no ka simore asiri Allah daali wal asri Allah wondiri jamanu woɓɓe no julde alansara Allah ka wondiray ko faala o enen noon en wondirta si wona Allah en hana kadi ka wonen si wonata ko en gonguɓe amma noon Allah kam wondiray ko faala o Allah wondiri jamanu ma neɗɗo ma ar julde alansara o wi innal insana tabitino neɗɗankela fe hosoren himo e perdi hosre mo e perdi himo e hayrugol sabu ɗiitagol duuɓi makko e angal wakkilagol makko golle moƴƴe segom nde feƴƴiɗo a hettata on no onon no jooɗi neɗɗanke fof perdi kono ittitama e yimɓe perdiɓe ɓen ɗe sifitorɓe ɗiɗo sifaji nayyi Allah wi illa alladina si wona ɓen amano gomɗino heɓota ko ɓaawo gandal koko annduɗa holotoɗa amanu on gandal ngal ko ɗon fanda ko wi ɗon al ilmu gomɗingol ngol ko e ɓaawa ko annduɗa kon holotoɗa ko wiyete gomɗinal ko hoolago gonginde ko annduɗa kon gonginta ko anda goɗɗa gonginta wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe mana ɓe gollitiri ko ɓe jangi kon golle moƴƴe ɗen laatota koko golle moƴƴe si wona sartiji tati timma tis ara num ɗum laato golluɗo on ko o julɗo gomɗinɗo Allah ɗimmum ɗum yo taw ko gollal ngal hara ko fii Allah ngal waɗira hara ko Allah ngal waɗana sirku ala e mum yiingo ala e mum tammum ɗum e sartiji ɗi laato gollal ngal golliramo no laaɗo sarƙiniri noon no nelaaɗo yettiniri noon no Allah sarƙiniri noon nelaaɗo yettini haray gollal ngal wiyama gollal moƴƴo nano gollal ngal ko faux watawa so bil haqqi ɓe yamdiri goonga bi mana ɓe noddi yimɓe ɓen e diina kan ɓe noddi yimɓe ɓen e diina kan nelaaɗo maki ballogo anni walaw aya yettina nelan haysi ko aya goto wawɗa an ka tindin goɗɗo donc noddugol e diina kan kadi ɗum ko laawol annabaɓe ɓen foppu no noddugo e diina kan watawa so ɓe sorri ɓe yamodiri kadi muñal bi mana ɓe wasi yoga yo muññe soñjaji ɗin waɗi si yo muññe muñño ɗen donc oɗo aya oɗo ɗeɗo simore tindini koko wolaɗa fopp
gandal e golfirgo ko janji kon e noddugol e diina kan e muññagol kala e muɗum ko ɗum waɗi qala shafi'iyu imamu shafi'i wi rahimahullahu ta'ala imamu shafi'i ko gooto e imamuɓe a imma ɓen nayo o jeyaɗo e maɓɓe Muhammad ibn Idris o wi'i kanko imamu shafi'i o wi law ma anzala llahu haysi Allah jippinano hujja tan hujja haysi Allah jippinano hay fus ala khalqihi e hoore tagore nde illa hadihi surata si wona ndeɗo simore haysi Allah jippinano Baqara Ali Imran Nisa'i hara Allah jippinano hay fus si wona ndeɗo simore tun laga fathu nde yonanayno ɓe hakke kanko ko wi nafoore ndeɗo simore hakke ko wi mawnugo ndeɗo simore haysi Allah jippinano goɗɗum ngo si wona simore asiri nden nde yonanayno en hinde mofti diina kam fof naata nder ton Allah hawmi sawaba wa qala al-Bukhari imam Bukhari wi rahimahullahu ta'ala yurmede Allah woni e makko imam Bukhari deftere makko nden ɓuri sellude e nder defte windande nden ka haw leydi ɗo ɓaawo deftere Allah nden o wi ka deftere makko juzul awwal ka ɗerol 45 o wi ɗon imo waɗi ɗon ka deftere makko babun dambugal honɗum o wi al ilmu ko gandal ngal ɗaɓulal qawli atti konngol ngol wal amale golle ɗen siɗa faala wolugol wiɗen français a jangga français a faala wolugol anglais a jangga anglais ko gandal ngal atti taw haala kan siɗa faala waɗa journaliste a janggati journaliste yagal wal amal e golle ɗen kadi ko gandal ngal atti siɗa faala dogingol oto a ekkitoto siɗa faala dogingol avion kadi a ekkitoto siɗa faala rewgol Allah ekkitoto a andinoto taw al ilmu ko gandal ngal qabulal qawli atti konngol ngol wal amale e golle ɗen waddadi ɗon qawluhu ta'ala ko kongo Allah towu ɗon ko dallinori kadi oɗo aya o wi fa'alam Allah subhanahu wa ta'ala wi ka simore Muhammad fa'alam andu annahu no ko woni la ilaha ala reytede illa Allah ko hina Allah wastaghfir li dambika isnano junubaji maɗi kono nder oɗo aya fa'alam andu yani awa janngu fa bada Allah fuɗɗori bil ilmi gandal ngal taho qabulal qawli ko adi konngol la ilaha illa Allah ngol wal amali e golle istighfar on donc haray min ko ni mi famiri oɗo darsu man hawme sawaba donc yimtoɗen naɓiɗen ɓa hawnaki tawa e ko jangguiɗen ɗo ko fi wonɓe ekkitade na karama koji ɗum nde wonɓe jammira ɗo ko fi ekkitatoɓe ɓen yo Allah hawme sawaba bisimillahi rahmani rahim no bindol ɓalewol ngol dow kawne bisimillahi rahmani rahim ilam andu rahimaka Allah yo Allah yurmine komi wooli wo sino wonde sawaba woola ɗum si wonda sawaba hara woolani ilam andu rahimaka Allah on yurminima yo Allah yurmine annahu ko woni yajibu alayna no waɗɗi e dow men ta'allum andinagol ma andugol arba'a masail lande nayi al ula aranun ɗum al ilmu ko gandal wa huwa ɗum ma'rifatullahi ko andugol Allah wa ma'rifatu e andugol nabiyihi annabajo makko on wa ma'rifatu e andugol dinil islam dinal islam bil adillat wondude e dalil athaniyatu ɗimmun ɗum al amalu bihi ko gollitirgol gandal ngal athalithatu tataɓun ɗum adda'awatu ilayhi ko noddugol e gandal ngal ma noddugol e diina kan arrabi'atu nayaɓun ɗum as-sabru ko muññagol alal adha e hoore lorra fihi e muɗum waddalilu dalilu on qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗon bismillahir rahmanir rahim en fuɗɗori inde Allah wal asr Allah wondiri jamanu innal insana no neɗɗanke la fi khusrin imo e perdi illa alladina amanu si wona ɗen gomɗinɓe wa amilu solihati ɓe golli golle moƴƴe wa tawasaw ɓe yamodiri bil haqqi goonga
wa tawasaw e yamodiri bi sabri muñal qala Shafi'i imam Shafi'i wi'i rahimahullahu ta'ala yo Allah to ɗon yurminmo law ma anzala Allahu haysi Allah jippinano hujjatan hujja ala khalqihi e dow tagore makko nen illa hadihi surata si wona nde ɗo simore lakafatuhum nde yonanayno ɓe wa qala al-Bukhari imamu Bukhari wi'i rahimahullahu ta'ala yo Allah on yurninmo ɗi kiifi yeeso ɗo ko windi hakkunde ton ko windi ɗon ko juzul awwal safhatu 45 yani ko juju arano on page 45 kono en min ɗum ka baabo windi yeeso ga babun dambugal al ilm yani ko konngol imam Bukhari wolni al ilmu ko gandal ngal qabulal qawli atti konngol ngol wal amal e golle ɗen wad dalilu on qawluhu ta'ala ko konngol Allah towɗo on fa'lam andu annahu ko woni la ilaha ala reweteɗo illa Allah ko hina Allah wastaghfir li dambika insinana junubaji ma ɗin fa bada Allah fuɗɗori bil ilmi gandal ngal yani e nder aya on ɓaawa ɗo qabulal qawl ko adi konngol wal amali e golle hara so tawi on a goɗɗo landike on ene ko honɗum waɗɗi en anndugol ko yo on jaabo wonde no waɗɗi en anndugol lande nayi ara nun ɗum gandal ɗum ko faanda ko anndugol Allah anndugol annabajo makko on anndugol diine l'islam e fe dalil ɗin mun ɗum ko gollitirgol gandal ngal tammu ɗum noddugol e mum nayi ɓum ɗum muññagol e mum ara lanni dason fof non yallone balle men wallahu a'lam hare mo yi faljere ga ko yo o yirtu sabu ko Allah woni ko andi wonɗo janngude on ɗo ko wonɗo ekkitade na waawɗo